सर्व्हिलन्स मेकॅनिझम बरी करपाच्या हेतान पुलिसांनी प्रजासत्ताक दिसाक कांपालार, न्यू इयरा वेळार उत्तर गोंय दर्या देगांनी आनी अंजुण्या इडेमा वेळार ड्रोन कॅमेरांचो वापर करून पळयला. ड्रोनाचे कॅमेरा हाय झूम कॅपॅसिटी आशिल्ले आसा. ह्या कॅमेरांतल्यान थर्मो इमेजीसूय घेवंक मेळटा. गर्देच्या सुवातेनी सगळ्यांक लक्ष दवरूंक ड्रोन कॅमेरे उपयोगी पडटले म्हूण क्रायम ब्रांचीचो एसपी कार्तिक कश्यप प्रुडंटा कडेन उलयलो. जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं ज्यादातर, और बीचेस में कुछ जो स्ट्रेचेस हैं या रोड में जहाँ पे ट्रैफिक जैम ज्यादा हो रही थी कुछ जंक्शंस में, इम्पोर्टेंट जंक्शंस में, तो वहाँ पे हम जो हमारी जो पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट है, पीसीआर, जो भी हमारे रिसोर्सेस आसपास होगा, तो इमीडिएटली हम उसको उधर मोबिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज वो रियल टाइम फीड हमें मिलता है फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन. तो अकॉर्डिंगली हम अपनी फोर्स मूव कर रहे थे और उधर जैम ईज कर रहे थे. और अगर कोई यहाँ पे अगर हमने प्रिकॉशन रखा कि टेकन आवर प्रिकॉशंस टू सी दैट these drones are flying at a safe height. But if we get it a little closer, then we may even be able to observe what people are doing. If in case of some chain snatching or some group of thieves trying to steal or snatch some bags, even those things also can be addressed in future. ड्रोन कॅमेरा सिस्टम लॅपटॉप, स्मार्टफोनाक कनेक्ट करून वापरूंक मेळटा. हालींच ड्रोन कॅमेरांचो वापर करपा विशीं गोवा एटीएसाक प्रात्यक्षीक दाखयला. आतंकवादा सारके परिस्थिती वेळारूय ही सिस्टम वापरूंक मेळटा म्हूण एटीएसाचो एसपी आशिल्लो कार्तिक कश्यप एरियल सर्व्हिलन्स सिस्टमी विशीं धादोशी आसा. We can connect it with any handheld device, TV, or a laptop or a mobile phone from a certain distance. So whoever is operating with a joystick, it will be done from all points of view, from terrorism point of view also. If somebody is trying to plot something, some suspicious movement, plus it will act as a deterrence also. If you know that if the people are watching them from the sky also, so it will act as a deterrent. So even the recently concluded Republic Day celebration also, we had used it. So certain inaccessible areas also can be viewed when we get a bird's eye view. So that helps a lot. ड्रोनांतल्यान आयिल्ले फोटो आनी व्हिडिओ बरे क्वॉलिटीचे आसा. गोवा पुलिसांनी हाय क्वॉलिटीचे ड्रोन घेवपा खातीर सरकाराक प्रपोजल धाडला आनी आतां सरकारा कडच्यान मान्यताय मेळटली म्हूण ते रावल्यात. Further, also we have made some proposal to the government to buy better drones with higher payload capacity and with thermal imaging capabilities. So we have sent a proposal to the government. So hopefully in the near future, in this coming year, our proposal will be accepted and we'll be getting these things. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.